NAANUS kinaasi saan anaimon kinatangsi ikababalin na saan analas nalakangagpungtot wenno naimon awan limpelo asakit pinaken tidak sana pagragsakan pagragsakan nakitik inilapon lo kinalawag kinapakumbaba ni Kristo. Iayat itured na anin ti ayat mamatitiya amin ti ayat mananamaytiya saan naimon kinatangsit di kababalin na saan analas nalakangagpungtot wenno naimon awan imimpino asakit pinaken tidak sana pagragsakan pagragsakan nakitik ikilapon lo hinalawag hinapakumbaba ni Kristo hinalawag hinapakumbaba ni Kristo. Thanks for joining. Tinagan mo Theresa, Father.